Dobrodošli na treću jubilarnu radionicu Videoja pod današnjim nazivom radionica kompozicije. Pričat ćemo o nekim osnovnim filmskim izraženim sredstvima. Proći ćemo glavnu terminologiju koja će vam trebati u slučaju da radite knjigu snimanja i planirate svoje snimanje, kako se koja zove i što se izražava njome. Također pokrete kamere, određene specifične vrste kompozicije i pričat ćemo o nekim pravilima i savjetima pri kompoziciji. Znači, definicija kompozicije je samo način na koji su raspoređeni elementi unutar kadra. Po definiciji, apsolutno svaki kadar ima neku kompoziciju, samo mogu biti malo više ili manje intencionalne i korisno je znati njihov jezik, to jest znati koja to može prenijeti, kako usmjerava pažnju gledatelja, što skriva ili što jače prikazuje, kako bi mogli efektivnije prenijeti točno onu poruku koju želimo. Pri planiranju kompozicije i općenito pri planiranju slijeda kadrova unutar neke scene je bitno zapitati se što se uopće dešava u tom trenutku u filmu ili videu. Dakle, tko je unutar te scene, gdje se nalaze, u kojem je to razdoblju ili koliko to traje, kako oni rade tu radnju koju rade i zašto je rade. I recimo, ako želite postići napetost, možda će nešto biti izvan kadra i samo će se čuti. Ili istu stvar možete napraviti sa linijom pogleda. Možemo imati subjektivni kadar osobe, što ćemo kasnije objasniti šta je. Može gledati u drugu osobu koja im razgovara, ali bez da gledatelj zna čiji je to subjektivni kadar, tko je kamera. To može stvoriti recimo napetost ili zbunjenost u gledatelju ako on ne zna recimo što se dešava. Glavna stvar općenito kod donošenja bilo kakve stilske odluke unutar kompozicije i općenito u korištenju jezika filma je što želim da gledatelju, što želim da publika osjeća. Znači, glavna filmska izražena sredstva koje ćemo danas proći su planovi, rakurs, vrste kadrova, pokreti kamere i te specifične kompozicije. Znači, planovi označavaju koliko je kamera udaljena od subjekta, to jest koji dijelovi subjekta su unutar kadra. Ovaj prikaz koji prikazujem nema dva najšira kadra, koja su total i polutotal. Total je najširi mogući kadar unutar konteksta scene, znači recimo može biti panorama grada Zagreba ili ne znam, najširi mogući, ne znam, ako smo u pustinji ili nešto, ili može samo biti jedna cijela soba. Polutotal je onda bliže, ali svejedno kadar kompletnog okruženja. Ukoliko ima likova, oni će se vidjeti u cijelosti i još će biti puno prostora oko njih. Ta dva kadra se obično koriste na početku neke scene, to jest kao establishing shot, odgovaraju na pitanje gdje se nešto dešava, u nekim slučajevima kada, to jest u kojem razdoblju. Recimo, ako vidite zgrade, znate da je neko suvremeno vrijeme, ako vidite onako srednjovjekovni grad, vjerojatno je nešto starinsko. Srednji je kompletan lik od glave do pete, obično ima malo headrooma ili tako nešto. Američki plan se zove američki zbog toga što se najčešće koristi u westernima, kako bi se vidjeli revolveri. Lik je obično prikazan otprilike do negdje pola bedra. Polublizi je u principu do pasa ili do kukova, znači malo ipak iznad američkog. Blizi je ono što ljudi često znaju reći portret, negdje to ispod ramena. Krupniji je uglavnom faca, u slučaju da se referiram na likove ili tipa ruka ili tako nešto, a detalji su najsitniji mogući, znači recimo samo oko ili tako nešto. Slijed ovih kadrova ima neku svoju logiku unutar scena ako ne želite kršiti konvencije, to jest ako želite da se publici prenesu apsolutno sve informacije o tome gdje i kad se scena dešava. I najčešće se počinje sa nekakvim najširim mogućim kadrovima i ne morate iskoristiti apsolutno svaki, ali najčešće se ide od širih prema manjima. Recimo, da želimo snimiti ovu scenu, prvo bi snimili, ne znam, grad Zagreb, pa fer izvana, pa ne znam, ovu učionicu, pa mene cijelu i onda detalj laptopa na kojem prezentiram. Može se ići i u drugom smjeru, to jest od nekakvog detalja, to je obično malo intrigantnije, jer ne znamo tko ili gdje nešto radi. Recimo samo neko piše olovkom i onda tek vidimo njihovu facu. Naravno da se taj slijed može kršiti, ali je bitno razmišljati o tome koje smo informacije prenijeli gledatelju i što izbjegavamo time ako ne koristimo recimo total. Rakurs određuje u kojem smjeru kamera gleda u odnosu na subjekt koji snima. U slučaju da je kamera daleko iznad subjekta, to se zove gornji rakurs. Srednji je točno na razini recimo očiju. Donji je
odozdola. U slučaju da su ekstremno gore ili ekstremno dole, to se zove žablja perspektiva ili ptičja perspektiva. Ovo naravno ima jako direktnu psihološku implikaciju. Gornji rakurs označava da je subjekt na neki način ponižen ili manji od nečega što se dešava oko njih. Recimo, ako je zločesta učiteljica koja kudi svog učenika i njezin je subjektivni kadar, vrlo vjerojatno će snimiti tog učenika odozgora, a u slučaju da je neko, ne znam, supervillain ili nešto, vjerojatno će ih snimiti odozdola kako bi sugerirali da su oni jako moćni. Također u rakurs spada i kosi kadar, šta je kad je kamera nagnuta, to se na engleskom zove Dutch angle. To se obično koristi kada je nešto se neobično dešava, znači ili su snovi ili je netko recimo na nekakvim opijatima, u nekakvoj simulaciji, takve neke stvari. To se smatra izuzetno stiliziranim, može se koristiti, ali treba se paziti s tim. Puno više iskače nego ove ostale perspektive i ovi ekstremne perspektive, znači i ptičja i žablja se isto smatraju malo onako stiliziranijim. Dramatičnije je nego ovi nekakvi srednji rakursi. Prelazimo na pokrete kamere, kako bi naš kolega Pitaja rekao na Drmić streamu škemb ili švenk. Švenk ili engleski pan je okretanje kamere oko jedne točke. Najčešće ćemo koristiti vodoravni, znači s lijeva na desno ili s desna na lijevo. Imamo primjer iz Florida Projecta. Manje korišteni, ali meni osobno čak i draži, je okomiti švenk. Jedan Patrick Pažur klasik, švenk na plafon kad snimate aftermovie. Okomiti švenk je jako teško naći meni bilo primjere. Meni osobno je najdraži primjer u filmu Butterfly and the Diving Bell, kad lik vozi i onda kad udari švenka prema gore jer je on kao pao u nesvijest. Ili recimo ponekad kad je establishing shot, ne znam, netko ulazi u nekakvu jako visoku poslovnu zgradu, onda zna biti okomiti švenk na tu zgradu da bi se doživjela dramatičnost tog prostora, ili ne znam, švenk prema dolje ako neko krene krvarit pa im kapa krv na cipele. Mislim, ne moraju svi biti subjektivni, sad sam dala sve subjektivne primjere, ali da. Drugi pokreti kamere, tu sam spojila dvije stvari u jednu, a to su vožnja i tracking shot, te to nisu zapravo striktno sinonimi. Znači, dolly je pokret kamere na nekakvim tračnicama ili na kotačima, a tracking shot je kad kamera direktno prati subjekta i to može postići i hodanje, ne mora se postizati sa tračnicama. To je jako dinamično. Obično se koristi u nekakvim scenama prelaska iz jednog prostora u drugi, vožnjom kraj nekog auta ili tako nešto. Dosta je stilizirano, jako je fora. Ponekad je malo teško postići sa neprofesionalnom opremom jer zahtijeva dosta dobru stabilizaciju. I onda imamo jako drastičan primjer toga koji je dolly zoom, što je spajanje zooma i vožnje prema naprijed. Može biti u bilo kojem smjeru, ali poanta je da zoom ide u jednom smjeru, a vožnja u drugom smjeru, da se postigne taj efekt distorzije prostora i često se koristi u nekim jako dramatičnim situacijama. Ne znam, koristi se i osim u ovoj kodičnoj sceni, se koristi i u Gospodaru prstenova ili u Raljama. I ovo sad što sam već spominjala više puta, glavna podjela kadrova je subjektivni i objektivni. Ovaj kadar iz Inglourious Basterds je subjektivni, jako često se subjektivni koristi ili, kako bi mi mladi zoomeri rekli, POV shot, jel? Se koristi direktno iz perspektive nekog lika, često kad, ne znam, nekog vade iz gepeka ako su ih zavezali ili tak nešto. Ovo što sam sad stavila kao primjer objektivnog ne mora nužno biti objektivni, ovo bi moglo biti subjektivni neke osobe koja samo gleda, ali većina kadrova koji se koristi u većini filmova jesu objektivni kadrovi. Subjektivni se isto smatraju nešto stiliziranijima. Rule of thumb, u slučaju da nešto privlači pažnju publike na bilo koje filmsko sredstvo, to se smatra stiliziranijom odlukom. To može biti dobra i loša stvar. Upućuje publiku da je nešto film i onda privlači pažnju. Malo se ističe. Osim ako recimo nije cijeli film snimljen subjektivno, onda bi se isticao neki objektivni kadar. I sad dolazimo do glavnog dijela, pravila kompozicije. Ono je isto dobar rule of thumb za zapamtiti. Horizontalne linije, kao što je recimo tu pejzaž i tako, se smatraju jako mirnima. Znači, ako imate cijelu kompoziciju koja je sastavljena od kompletno horizontalnih, ne znam, pejzaž mora ili nešto, to je kompletno mirno. Vertikalne su isto mirne, ali se smatraju nekako impozantnijim, ozbiljnijima, ali isto kao ako je nešto sastavljeno isključivo od vertikalnih linija, ne znam, neka šuma ili nešto, to se isto smatra dosta mirnim, staloženim kadrom. A što više ima kosih linija, to je kadar dinamičniji. I te kose linije, kao što ćemo vidjeti kasnije, direktno upućuju pogled na taj dio ekrana gdje se skupljaju.
Glavna kompozicija koju ćete vjerojatno koristiti u svom snimanju je pravilo trećina. Ovo je pojednostavljena verzija Zlatnog reza. Jako često kad tražite primjere kompozicije na internetu ili nešto, ljudi će samo onak zalijepiti zlatni rez na apsolutno bilo šta. Mislim, ne samo za filmove, nego i za razna umjetnička djela i svašta. A zapravo je ono matematički dosta kompleksnije od toga, jako često se krivo koristi, ali je činjenica da naše oko nekako, znači kad podijelimo kadar na okomite i na vodoravne trećine, u ovim točkama gdje se te silnice presjecaju, tu će naše oko najviše zapeti. I onda ukoliko želite da privuče na nešto pažnju ili imate glavnog subjekta, dosta je dobar princip staviti ih u jednu od te 4 točke. Ili ne znam, ako imate 2 subjekta, probati staviti jednog u jednu četvrtinu, a drugog u drugu četvrtinu ili tako nešto. I naravno to se može i prekršiti. U slučaju da kršite to pravilo, može djelovati nekako dezorientirajuće ili, ne znam, ako je lik u samom, ne znam, ćošku kadra, djelovat će kao da je svijet oko njega jako velik i ne znam, kao da je jako usamljen ili tako nešto. Pravilo trećina se također koristi u glavnom načinu snimanja dijaloga. U većini filmova koji se zove plan kontraplan ili shot reverse shot, jako bitna stvar kod ovoga je paziti na rampu, to jest pravilo 180 stupnjeva. U principu se likovi uvijek snimaju sa iste strane i kamere budu malo nagnute, jer u slučaju da se to prekrši, znači kada bi se snimilo odavde i onda sa druge strane, sa drugog ramena lika, unutar montaže bi se dobila iluzija da se cijeli kadar flipao. To se nikad namjerno ne radi i to se smatra dosta onako početničkom greškom i to za publiku djeluje užasno dezorientirajuće. Tako da u slučaju snimanja dijaloga uvijek se snima sa iste strane ili se snima oba lika jednom kamerom iz sredine. Opet, može se to kršiti, ali u slučaju da se prekrši baš to pravilo od 180 stupnjeva, djelovat će krivo, djelovat će dezorientirajuće. Ili u slučaju se treba baš prekršiti i nikako se ne može, ne znam, u montaži se sjebali, možete probati to prekriti sa nekakvim B-rollom ili nečim kako ste snimili, ne znam, 2 ljudi za stolom i prekršili ste slučajno rampu, možda možete staviti kadar njihovih ruku ili kako jedu i onda neće biti toliko drastično, iako će se svejedno kužiti. I još jedna stvar, mislim ovo se svejedno dovezuje na to pravilo trećina, je akcijski prostor. Dakle, u slučaju da lika stavite tako u trećine, prostor koji je prazan će djelovati kao da je prostor unutar kojeg oni rade, koju god akciju rade. I ovo je sad dosta bitno za naše snimanje koncerata. Dosta je dobar princip, recimo, pjevača staviti ostaviti prostor ispred pjevača umjesto iza, osim ako također ne hvatate, ne znam, basista ili nekog iza, zato što će djelovati kao da oni imaju prostora ispred sebe, kao da tu akciju izvode prema nekome, dok kad bi ih stavili u drugu trećinu, to jest kad bi imali prostora iza njih i oni bi bili na samom rubu kadra, to bi djelovalo dosta klaustrofobično, kao da su onak skučeni i kao da onak ne znaju šta sa sobom rade. Tako da standardno je tak snimat pjevače ili u samom centru ili na trećini da ima prostora ispred njih. I sad ovo se može koristiti u kadriranju drugih stvari, mislim isto također u tak nekakvim dijaloškim scenama ili u nekakvim scenama borbe i tako. Pravilo je, može se prekršiti, ali treba paziti na to, jer inače možete nenamjerno, ajmo reći, krivo okarakterizirati neku osobu. Isto dobra stvar kod snimanja možda više intervjua ili nekih igranih stvari nego ovih naših, je stvaranje dubine i kontrasta. U slučaju snimanja likova, recimo intervjua, ako su recimo postavljeni ispred bijelog zida, to djelo je dosta onako dosadno. I u slučaju da nemate nikakvog drugog izbora, dobro je to kontrastirati sa svjetlom. Recimo, osvijetliti lika i imati tamni zid iza njih ili osvijetliti zid i onda imati lika u silueti ako želite nešto puno dramatičnije. Ili probati postaviti neku teksturu iza ili neku boju ili nešto, ne znam, neku deku, nešto. Ali idealna situacija je ili imati nešto dinamično iza likova ili time postići dubinu kadra, ili napraviti ono što se obično radi u dokumentarnom snimanju, a to je jako otvoriti blendu i onda postići jako plitku dubinsku oštrinu i time je lik u fokusu, a pozadina je mutna. Tako da je svejedno dinamična, ali točno se zna na što treba obratiti pažnju. I sad, u dokumentarnom snimanju je to isto standardna praksa, dok u igranim filmovima to može obično značiti neku specifičnu karakterizaciju. Recimo u ovom kadru je implikacija, po meni barem, da je lik
do neke mjere odvojen od svijeta oko sebe, to jest da je nekakav outsider. Znači tu se isto smatra to nekakvom stilskom odlukom, dok je u dokumentarnom snimanju to standardna praksa. Fora je da se značenje u filmu ne postiže samo snimanjem i kadriranjem, nego i montažom. Fora je da samo ljudi svojom empatijom i psihologizacijom i povezivanjem stvari mogu stvoriti značenje u filmu koje nije nužno tamo. Lev Kulešov, koji je bio ruski filmski teoretičar i redatelj, je dao ime tom efektu gdje, ovisno o tome koji kadar slijedi, dobivamo različitu implikaciju na to što lik misli. Dobro, uglavnom skušat ćete. Ako je snimljena neutralna faca lika koji gleda hranu, dobivamo dojam kao da je on gladan. Ako snimamo neutralnu facu lika koji gleda dijete, mislimo da je, ne znam, čeznutljiv ili da voli to dijete ili nešto, a ukoliko taj kadar iskoristimo sa kadrom žene, mislimo da je kao zaljubljen ili napaljen ili nešto. Dosta isto bitna stvar za razmišljati je kao kako se ti kadrovi povezuju i koje su informacije dobivamo time, ali opet to je više stvar za montažu, ali je također bitna u planiranju same scene, to jest u razmišljanju o tome što ćemo i kako snimiti i kadrirati. I sad dolazimo do naziva i implikacija određenih kompozicija. Jedan ljuti klasik centralne kompozicije, to jest kompozicije gdje je lik u direktnom centru, je Wes Anderson, naravno. Ovo se, sad opet ponavljam, smatra dosta stiliziranim, jako privlači pažnju, barem zapadne publike, a zato što se obično koristi nekakve trećine i onda se ovo je kao baš main character, nešto se jako važno dešava, osim ako nije opet cijeli film tako. Kao zna ispast jako lijepo, ali se isto treba paziti koliko se često koristi. Od geometrijskih kompozicija malo manje česta, ali svejedno jako cool je kružna. Kružne kompozicije često djeluju onako jako balansirano, jako smireno. Znaju djelovati možda skučeno ili zatvoreno ako je neki lik, ne znam, u tipa fetalnom položaju ili tako nešto. Mislim, nisu toliko česte, ali su jako cool. Puno češće su piramidalne. Piramidalne mogu imati dva povezana, ali zapravo dosta različite implikacije. U prirodi, u smislu, ne znam, neke planine ili nekakvog drva velikog ili tako nešto koje stvara piramidalnu kompoziciju, djeluje jako staloženo, jako smireno, jako grandiozno, ali u slučaju da su likovi postavljeni na taj način, implicitno prikazuju hijerarhiju likova. Znači u ovom shotu iz Breaking Bada je jasno kao ko je glavni lik, ko je glavni, ali također to može imati i nekakvu smirujuću ulogu kao obično se majke s djecom ili takve neke found family likovi, kao kad se svi skupa zagrle, često se isto piramidalno komponiraju. Mi na faksu uvijek kad spominjemo to stavimo Rafaela. I jako važna stvar su vodeće linije, dakle većina važnih, to jest ikoničnih kompozicija u filmovima su postignute manipulacijom linija pogleda. U slučaju ove drastične centralne kompozicije pogled vodi direktno u sredinu, no ukoliko želite napraviti bilo kakav zanimljivi kadar, čak i kad snimate, ne znam, B-roll za neki aftermovie ili nešto, uvijek je dobro probati naći što veću dubinu kadra i probati naći neke imaginarne vodeće linije. Ne znam, ako želite snimiti dinamičan kadar, tako neke učionice, možete snimiti stolove od sa strane i onda probati pratiti što dublju vodeću liniju stolova ili, ne znam, stepenica ili tako nečega. Jako često se koriste tako da se sve skupljaju u jednom ćošku ili jednom dijelu i tu je onda super postaviti nekog lika ili neki jako važan objekt, ali također se mogu koristiti i recimo u ovom slučaju gdje impliciraju dva različita divergiranje. I za kraj imam neke savjete, do's and don'ts i tako. Kao ako niste sigurni kako snimati, šta snimiti, uvijek je, ladno možete uvijek snimiti samo pravilo trećina, samo paziti na taj akcijski prostor, ali pogotovo ako snimate tak neki koncert ili aftermovie ili nešto i ne znate kako ćete snimiti, uvijek možete staviti, puknete nekog tak negdje na trećinu, možete si čak i upaliti na našim kamerama ove gajdove i bez problema. Ako ne želite da vam kadrovi izgledaju dosadno i da vam sve izgleda onako samey, uvijek je dobro probati postići što veću dubinu unutar kadra. Ako ne znate kako to napraviti, probajte snimati kroz prozor ili kroz vrata ili tako nešto,
ili se što više odmaknuti od subjekta. Mislim da to je jako dobro popratiti prve dvije radionice i znati točno izabrati što bolje objektive, tako da bi imali veću fleksibilnost oko toga koliko se možete odmaknuti od subjekta ili koliko ih lijepo možete snimiti. Jako važna stvar i nešto što može djelovati kao početnička greška, ali desi se i najboljima, je da pazite na to što vam je na rubu kadra. Ljudi jako često dok snimaju se fokusiraju točno na ono što žele, ne znam, na facu osobe i uopće ne skuže da im je ne samo, ne znam, palac ili nešto upalo u rub kadra, nego samo ono da se na rubu nešto dešava ili nešto ružno ili tako. I onda to zna djelovati kao prvo jako nebalansirano, a drugo odvlači pažnju od one stvari koje želimo snimiti. Naravno da ne mora sve oko subjekta biti kompletno prazno, ali samo treba obratiti pažnju, treba provjeriti prije nego što se snima. Naravno treba paziti na rampu, to smo već objasnila. Prije uopće koncipiranju kadra, prije nego što uopće upalite u kameru, trebate razmisliti o tome što uopće snimate, koju poruku želite poslati time i onda razmisliti na koji način možete koristiti sve ove stvari koje ste tu naučili da prenesete neku poruku, kao koji osjećaj želim prenijeti i koje informacije želim prenijeti o priči. I u principu najvažnija stvar je pazite na fokus, jer koliko god vi lijepo nešto iskadrirali, ako je ta stvar na koju ste privukli pažnju nije u fokusu, onda niste niš postigli, kao nećete moći iskoristiti taj kadar ili će samo izgledati jako neprofesionalno. Evo, i to je to. Yippee. Ok. Ana šalje srčeka, hvala Ana.